rya tatitwe neryo mwana neryo mwoyo kwera mukire kwa mina. Abikiriza kanisa ya Kisenyi Church of Uganda batangireho hururu eyo kurundana billioni 2 n'ecweka okubahweraho kumaririza ekanisa yabo. Omukushaba okw'omutano izobe lyanyuma abazyo miliyoni 5 nizo zirundino. Twizire ntukora ntuombeka hati turiyo tukira level yo kutaho garare y'abantu baramba stamamu abo kwakiriyo mu bicweka bishatu hariho mwanya gwo hansi hariho yigo children's chapel hariho garare nabwecho hariho na higuru offices kandi twahebwe mu gishabakazi kubateka tekere bajyango beto munyishengero kazi wambara stage honorable Rita Waikatkwasa abenu we yija kwatsanisa nabo aho umuntu bakugenda akagira ngo ateye cyeheze niwo karenga murukora mutere akaza kurara n'abandi mukasenge kabana wakamutera hata kazo mchiyungu wakamutera hata kagama kazo mtoyi wakamutera hata kagenda kazo baspaka wakamutera tiadena kamba kama nduzi ati abashiza n'abatabonire mwenu na mukora akahurire mu ayorobe wana kayoro bakisera nito bashiza shemire kunda bakazi bitu. Okushaboku habire muno kusima kw'abakazi ba Mothers Union kanda babashabwa okubemyomyo z'amakagabo kandi omunyishengero kazi w'orurembo rwambara Rita Atkwasa Wahika nuwabira ly'omugeni mukuru. Aho abashira bakwe kwasanga wayine kiniga kibi muyage kiniga kibi nitero mukazi tone kishuba no mutera bukuba no mangu tayine mani abashija mwene mukazi murebe no tera kamwa go hansi kunka nabo nombebere bahari ryo ariko kucura ngabakaza bamwe nabundi batwaza kubi nagona maso kunka buri yomwe arwiteka ya Uganda ni bacheta Domestic Violence Act nyoka koraho gakora amateka mini takabire na MP nyona hata nashitamo mu rukiko waza yo tabimanyirire kurunaye korere kitaba nibakuretere kitabo omudakiki 15 shimoko washomere wahire mwe bibuzo nimoni bali mwebuzana katagamba foro wahabwenji na revenue news. Bwahika ahireyeshaho 20 za sementi okweraho omuhururu eyokwombeka eibarumu ekanseji yabayahwire neija kubaneshitamisa abantu rukome. Omugandi abikirizo mu district ya Shema barabulwa okwetera hamutuma bakakora ebyo barukwenda abandi babakorre ngo habwo kubakibo kazowanya mugara. Ebe bigambirwe Adrien Katsime Mwebesa owabire ayebembire okubura ahakanisa ya Kihara Church of Uganda omurkasana Shema district. Harhabo kambireho harhaba dom behome harhaba takshora harhaba komerwa hechikambo harho mwana wanako yona haragar korfuzi harho kushoma na taha urizoba okumizotu nobiha takwisha kushoma Abaru kugamba nabo hari abaru kubagamba abaru kuroga nabo hari abaru kubaroga abaru kuremesha nabo hari abaru kubaremesha abakokoriye nabo hari ababekoriye. Abarukugera enako nitima ahabwe bintu by'abandi bashomirwe omushorongo omu Bible oguru kubahabura echo kukora. Ahabwe bitari byawe nakashijira kagari yo tugwashikuza kubura kuntwaraho kandi obwe kariya yehengeje tuwachimanya ninga naga kweka yatakozire yakalile good Hari abantu abarukuture byawe wese bagire kukuya natambura kiriya n'ekibunu afite cy'ikibunu cyo nakitambwo jero bagamba ko tene bature byaki tera shema zamani Amakuru agashakwa Eli Achiza na Michael Atwachiri.